Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka tanat enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka arsan trek jelio ajar khat khandai kalanang penjur shisho ban khandai ki dukan ki bar jala ki bom dan ya trading license henrei ki bashu khai be an claim da yo ya ka license khai na ka district council ki police enforcement jong ka KHDC dang katu kat ni tayo menchwa ki lahir ban khandra license hayo renja Shillong ha kini kesngiru ki da beteng ban lek khandra biang ya ki dukan ki bar jala ki bom dan ni trading license bat ki labor license ki pulet kanat enforcement kila pelong ya ka jingkanda trading license na yo renja bat her ter shadu RR colony yo la palang bat ki caka ki pamarjan hagni jing lek khandra ki pulet enforcement kila lam bakat tu ni ki dukan jong ki bar jala ki dei ki bom dan satiai ki kot kisla ki babiang bat khang tala da ka bashanru ya ka muhor jong ka district council Broccoli chicken. Hả? Nhiều là renew rồi cái này thành nhiều spa và khoản nha. Họ đánh cái trading license baru apa trading license họ dia tahu kan dia oh nah itu Pak oh trading license Itu receipt ya. oh tahu Hả? betul ni rakyat nak kasih dia oh rakyat kita nak kasih kecil kan ni Makasih mana kon? Makasih mana kon? ha क्यों दिया तो आप लोग मांगा हम दिया हम लोग पकड़ा क्यों दिया तभी दूसरा में किसे लेगा आप मांग के दीजिए जिन्होंने अपनी कैसे कोई तो बाहर का आदमी किसे लेगा दे देगा तो हमको वो आप मांगिए बाबू हो हाँ वो भी आ गया तो खराब ना